Nongeye guha ikaze bakunzi b'umuco w'ijambo Ministries aho muri hose, nizera ko mumeze neza mugishingira intahe Yesu Kristo mu mitima yanyu. Nimba utarakora sabone, nagira ngo ngusabe ukore sabone kugira ngo uzurabana natwe mu biganiro byacu bya misi yose. Yesu nashimwe. Ni ibiganiro vyiza bishingiye kuri Zaburi 119 ku murongo w'105. Niyo mpamvu wumva chano yitwa umuco w'ijambo Ministries. Yesu nashimwe. Rero tukiri muri buno buzima, tukiri mu rugendo rwo kuja mu ijuru, turakeneye ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana ni itara. Yesu nashimwe. Rero iyi si yuzuye umwijima, dukeneye itara ryo jambo ry'Imana kugira ngo ritumurikire. Yesu nashimwe. Rero turabahaye kaze aho muri hose, kandi ufise ikibazo uhawe kaze kugira ngo kibaze, kandi wifuza gukorana natwe uhawe kaze utwandikire, hama tukubwire ukuntu twokorana, waba ufise intahe canke ubutumwa canke inyigisho ugomba kwigisha. Imiryango iba yuguruye kugira ngo ubutumwa bwiza bugere kure. Yesu yarabivuze neza ngo duhere ubusa natwe dutangire ubundi. Bivuze yuko ata mafaranga dusaba abantu. Yesu nashimwe. Rero uyu munsi dufise umutumire wacu Missionnaire Desire, niwe mutumire wacu uyu munsi, akaba agiye kudushikiriza ijambo ry'Imana canke ubutumwa bwiza. Yesu nashimwe. Hari ubutumwa Imana yamuhaye, rero nibwo agiye kudushikiriza. Yesu nashimwe cane. Ariko imbere yuko dutangura ikiganiro cacu, reka tubanze dusengane Imana. Mana, mu izina rya Yesu Kristo turagushimye, turaguhimbaje, nguhaye icubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Muri kano kanya turasenze mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo umukozi wawe Desire wateguye adushikirije ijambo uyu munsi. Mu izina rya Yesu Kristo turasenga ngo umwuzuze ubwenge bwawe, umuhumekere mu izina rya Yesu Kristo. Mana, reka ijambo aza kwigisha fasha abantu gutahura mu izina rya Yesu Kristo. Ntaba ari we mwami, izina ryawe rishigwe hejuru. Mpwemu yera, niwe uri umwigisha w'ukuri kandi ushobora gutahuza abantu bagatahura vy'ukuri. Ndasenze mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo ivyo avuga vyose bize kuba bivuye kuri wewe. Ndasenga mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo mwami Imana, imbuto aza gutera ize kugwa mu ivu ryiza, hariyo mitima y'abantu, kugira ngo iryo jambo rihinduke kubw'ububasha bwa Mpwemu yera. Urakoze, tubisavye Imana twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Missionnaire Desire, murahawe ikaze. Yesu ashimwe cyane. Bene data bavukanyi, namwe bakozi b'Imana, ndabaramukije mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Jewe tuvugana ndi umutumire yitwa Missionnaire Niyomwungere Desire. WhatsApp yanje ni 31 amajana 999 ubusa 54. Sanzwe menyerewe mu kiganiro cy'ubutumwa bwiza cyitwa Ikangure Uzuke Uve mu bapfuye, Kristo arakumurikira. Ni jambo dusanga mu cete Paulo yandikiye Abanyefeso mu gice cya 5 ku murongo wa 14. Iryo jambo rivuga ngo nico gituma bivugwa ngo ikangure wewe usinziriye, uzuke uve mu bapfuye, Kristo arakumurikira. Nabateguriye ni jambo Imana yampaye nako ategura ikindi kigwa, maze Imana ikirama ijambo numvijwe umutima rimbarira ngo
ngo tanga ijambo ry'umunsi ry'iki cigwa ngo ugite ngo haguruka ukayangane kuko umuco wawe ushitse kandi ubwiza bw'uhoraho bukaba bukurasiye. Amen. Iri jambo narihawe ubwa mbere igihe nari niko ndategura ikiganiro cy'ubutumwa bwiza cyitwa ikangure uzuke uve mu bapfuye Kristo arakumurikira. Hari mu mwaka wa 2016. Igitangaje rero Imana kwiduhamagara ikadukoresha mu gikorwa cayo, igenda duteza intambwe y'igikorwa cayo etape par etape, n'igenda iturongora. Rero ijambo ry'Imana rivuga ngo abarongorwa na mpwemu yera nibo bana b'Imana. Rero Imana niyo idukoresha, twe tuyikoresha. Imana niyo iduhamagara, niyo twinjiza mu muhamagaro wayo. Isi nayo igomba kuduhuvya, ishaka kudutwara muri kuruwari yo kugarariza Imana. Ariko Imana ni ijambo, kandi ijambo ni mpwemu, kandi mpwemu ni Imana, kandi Imana ariyo jambo ni Yesu Kristo. Yesu yatwiguze igorogota ku musaraba, atwigura amaraso yiwe, atwogesha ibyaha byacu amaraso yiwe, araproklama ku musaraba asena ati birarangiye. Uwo rero yaduhamagaye niwe dukoresha, akadukoresha mu bushobozi bwiwe, tudahiga imanga kandi tutagaba, kuko adusumbye ububasha n'uwaturongorera mu nzira yiwe agomba ko tugenderamo cyangwa dukoreshwa nawe. Rero yampaye ijambo ngo haguruka ukayangane kuko umuco wawe ushitse kandi ubwiza bw'uhoraho bukaba bukurasiye. Amen. Iri jambo urisanga cyangwa turisanga turabiye hamwe, turisanga mu gitabo cy'uwavugishwa n'Imana Yesaya mu gice cyawo cya 60. Ubundanza y'amajambo ivuga ngo ubwiza bwa Yerusalemu bwo mu gihe cyerezo. Rero igihe Yesaya yabwirwa cyangwa yishurirwa akandi akavugishwa n'Imana, icyo gihe yavugishijwe n'Imana, uwo Imana aramuvugisha, avugishwa ku bya Yerusalemu ku bwa Yerusalemu bwo mu gihe cyerezo. Rero icyo gihe hariho Yerusalemu, umurwa mukuru w'igisagara cyabo muri Isirayeli. Uyu munsi tuvugana ubu Yerusalemu ni umurwa mukuru w'igihugu cy'Abisirayeli, kuko uyu munsi bavuga ko hariho umurwa mukuru w'igisagara cya Bujumbura, ariwo umurwa mukuru w'igihugu cy'u Burundi rero witwa Bujumbura. Rero muri Isirayeli naho hariho umurwa mukuru w'icyo gihugu cya Isirayeli yitwa Yerusalemu. Rero Yesaya yavugishijwe ibya Yerusalemu yo mu gihe cy'iherezo. Rero iyi Yerusalemu yo mu gihe cy'iherezo ivuga ngo ni Yerusalemu sha yururuka iva mu ijuru. Rero Yerusalemu ni umurwa mukuru w'igihugu cy'umwami w'abami. Yerusalemu ni umurwa mukuru cyane, ni umurwa mukuru w'igihugu cy'uwera w'abera. Rero bisigurana umuzo wa Yesu Kristo, ukuza kwa Yesu Kristo umwami w'abami aza mu isi, byasigura ukuvuga kwa Yesu Kristo aje agenderereye Yerusalemu gisagara cy'uburyo bw'umubiri, ariko haje Yerusalemu sha ivuye mu ijuru yivuga butumwa bwiza bwamamaza umwami w'abami Yesu Kristo, umucunguzi wa n'umubiri wose, umucunguzi w'isi. Amen. Dusangire rero amajambo bateguriye ari mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohani mu gice cyaho 8 umurongo wa 12. Indanze y'amajambo ivuga ngo umuco w'ubugingo. Iri jambo riva mu muco w'ubugingo ni tubisanga mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohani nyine mu gice cyaho cya mbere ku murongo wa 4. Aravuga Yohana ati muri we, muri inde? Muri Yesu Kristo. Muri Yesu harimo ubugingo. Amen. Kandi ubwo bugingo bwari umuco w'abantu. Rero muri Yesu Kristo harimo ubugingo. Ubwo bugingo rero nibwo bwari umuco w'abantu. Igihe nakira Yesu Kristo nari nakiriye n'ibyari muri we. Ibyari muri Yesu Kristo bwari umuco w'ubugingo.
rero umuco, Yesu niwe bugingo akaba n'umuco w'ubugingo. Uwakiriye Yesu Kristo aba yakiriye umuco, kandi uwakiriye Yesu ari we muco aba yakiriye ubugingo. Ni ukuvuga ngo aba aronse ubugingo budashira. Amen. Rero muri Yesu Kristo harimwo umuco w'ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umuco w'abantu. Rero kuri iki cigwa rero nabateguriye ni iki cigwa kivuga Yesu Kristo. Yesu aravuga mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohani mu gice cyaho c'8 umurongo wa 12, aho twabonye indanzo y'amajambo ivuga ngo umuco w'ubugingo. Yesu aravuga ngo jewe ndi umuco w'isi. Amen. Uwunkurikira wese ntawe azogenda mu mwiza. Amen. Ariko azogira umuco w'ubugingo. Rero Yesu amaze kuvuga ko ari we muco w'isi, kandi umuntu wese amukurikira ataho azogenda mu mwiza, tugomba kurabira hamwe rero iyi si Yesu abera umuco. Twamaze kubona ko Yesu ari we muco w'isi. Reka rero turabe umuco, uko Yesu ari umuco w'isi, turabe iyi si Yesu abera umuco iyo ariyo. Tuyibona mu gitabo mu gicete Pawulo yandikiye Abikorinto, mu gicete cya 2 Pawulo yandikiye Abikorinto mu gice cya 4 umurongo wa 6. Indanzi y'amajambo ngo uko Pawulo yavuze ubutumwa mu butungane. Pawulo yavuze ubutumwa mu butungane. Ubutungane bisigura ngo ni ubweranda bw'Imana cyangwa uguroba kw'Imana. Rero ngo uko Pawulo yavuze ubutumwa mu butungane. Amen. Turi ku murongo rero wa 6 avuga ngo Imana imwe yavuze ngo umuco wake hari agakwabu uvuye mu mwiza. Agakwabu niyo yakiye mu mitima yacu. Agakwabu kwerekana umuco. Agakwabu niwo kumenya ubwiza bw'Imana buri mu nyonga ha Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Imana imwe yavuze ngo umuco wake uvuye mu mwiza, yo yakiye mu mitima yacu Imana imwe yavuze ngo umuco wake uvuye mu mwiza, yo yakiye mu mitima yacu kwerekana umuco niwo kumenya ubwiza bw'Imana buri mu nyonga ha Yesu Kristo. Imana nishimwe cyane. Amen. Rero bisigura iki? Bivuze ngo iki? Bivuze ngo Imana imwe yavuze ngo umuco wake nirubwo kwa bunyene. Bivuga ngo reka ndabasomere mu gitabo cy'Itanguriro mu gice cyaho cya mbere. Turashaka kubona neza Imana ivuga ngo umuco wake. Mbega iki gihe cyari igihe cy'Itanguriro, Imana uhora Imana avuga ngo umuco wake. Indanzo y'amajambo ivuga ngo Imana irema ijuru n'isi n'ibirimwo byose. Iki cyari igihe cy'Itanguriro rya mbere, Imana irema ijuru n'isi n'ibyari birimwo byose. Umurongo wa mbere havuga ngo ubwa mbere na mbere Imana yaremye isi n'ijuru. Iyi ni intango, Imana yaremye isi n'ijuru. Umurongo wa mbere. Umurongo wa 2, isi yari ikiri buziba, yari kubusa gusa, kandi umwiza wari upfuse idamba, kandi muhemu w'Imana yatambatamba hejuru y'amazi. Amen. Umurongo wa nyuma, Imana iravuga iti nihabeho umuco, umuco ubaho. Amen. Icyatumye ndabahera umurongo wa mbere hagira ko mwumva urukurikirane rw'iri jambo. Ijambo ringaniye rero nese nkeneye ryari umurongo wa 3 ngo Imana iravuga iti habeho umuco, umuco ubaho. Ariho Pawulo yavuze ngo Imana imwe yavuze ngo umuco wake uvuye mu mwiza, niyo yakiye mu mitima yacu. Amen. Iyi Mana imwe rero yitwa umuremyi w'isi n'ijuru, uhoraho niryo zina ryayo. Iyo yavuze ngo umuco wake uvuye mu mwiza. Rero igihe Imana yavuze ngo umuco wake wari uvuye hehe mu mwiza, bisigura iki? Ni ukuvuga ngo isi itarabaho yari isanzwe ipfutswe
n'ikiyaga amazi. Isi yari mu mazi hagati. Igihe rero Imana yakura isi mu mazi, ni ukuvuga ko isi yari isanzwe yaremewe mu mazi, Imana yikura mu mazi. Ni ukuvuga ngo isi ubwayo yaravutse ubwa kabiri. Rero amazi asigura urubanza. Rero aya mazi Imana yakuye isi hehe? Mu mazi ariyo rubanza. Isi iravuka ubwa kabiri, ibikuwe mu rubanza. Amen. Rero iyi si rero yakuwe mu mazi, yaciye ihabwa ibinyabugingo, ihabwa imisozi, ihabwa ibyatsi, ihabwa ibiti, ihabwa amashamba, ishyirwa Imana yiremera ko ibikoko, yiremera ko abantu, itanga ubugingo, iba ko bifise ubugingo. Iyi si rero tugendera ko ariyo ratere, iyi mu byigwa bya teoloji twa cosmos. Cosmos rero nayo ni isi y'ibigaragara, igizwe n'ibiyaga, igizwe n'imisozi, igizwe n'ibiti, igizwe n'amabuye, igizwe n'amashamba, igizwe n'ibikoko, igizwe n'ibicu, n'ikirere, n'inyenyeri, n'ukwezi, n'izuba, igizwe n'abantu. Rero iyo yitwa cosmos. Rero icyo gihe rero Imana yihaye umucyo, uyo mucyo n'izuba. Rero ariko turavye hano Yesu yavuze ko ari umucyo w'isi. Muri rya jambo ry'ikigwa nabateguriye ryari mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana mu gice cyaho 8 umurongo wa 12, aho Yesu yivuze avuga ati, jewe ndi umucyo w'isi, unkurikira ntaho azogenda mu mwiza, ariko azogira umucyo w'ubugingo. Amen. Hama tubona mu Bikorino ba kabiri igice cya 4 umurongo wa 6, aho Imana yavuze ngo umucyo wake uvuye mu mwiza. Amen. Rero iyi cyari igihe cy'iremwa bya mbere. Imana yaremye isi ikayikura mu mazi. Hama icyo gihe Imana yakura isi mu mazi, itarayikura mu mazi, ni ukuvuga isi yari mu mazi. Hejuru y'isi hari amazi, hejuru y'amazi hari umwiza, hejuru y'umwiza hari mpwemu w'Imana. Mpwemu yatambatamba hejuru y'amazi, ni ukuvuga mpwemu ni Imana. Imana iba hejuru ya byose, Imana iri hejuru ya byose. Turabye referansi y'iri jambo dushobora kuribona mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana mu gice cya 4 ku murongo wa 24. Yesu abari umugore w'umusamariyakazi ku iriba, aramubwira ngo Imana ni mpwemu, kandi abayisenga bakwiye kuyisenga mu mpwemu no mu kuri, kuko data arondera abamusenga bameze batyo. Niyavuze ngo Imana ni mpwemu, ngo kandi abayisenga bakwiye kuyisengera mu mubiri, ibikorwa byabo by'umubiri, iyo byiza n'ibibi. Oya, yavuze ngo Imana ni mpwemu, kandi abayisenga bakwiye kuyisenga mu mpwemu no mu kuri, kandi abayisenga bakwiye kuyisenga mu mpwemu no mu kuri. Rero kuko Imana irondera bameze gute? Bameze batyo. Ukuri ni Yesu yivuze mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwaho bwanditswe na Yohana mu gice cya 14 umurongo wa 6. Yesu aravuga ati ngo ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo. Bisiga ngo Yesu yavuga ngo ni jewe nzira ni ukuri. Yesu yavuze ko ari nzira kandi ari ukuri. Yesu rero ukuri kuva ko Yesu ari nzira. Yesu ati ni jewe nzira n'ukuri. Yesu yavuze ko ari we nzira, ariko kuri kwari inzira y'ukuri. Rero Yesu ari we kuri, inzira y'uhoraho ni ukuri. Ukuri rero ni Yesu. Rero Yesu ari we kuri, ni we nzira. Rero inzira y'uhoraho ni ukuri, kandi ukuri ni Yesu. Utari mu kuri ntari muri Yesu, ari ahandi. Yesu yavuze ngo mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Yohana mu gice cya 10 umurongo wa 10 kubandanya, aravuga ngo niwe rembo ry'urugo rw'intama.
uwuciye muri Yesu wese arakizwa, agataha agakizwa, akaba mu cyanya. Aravuga ngo uwutaca mu irembo ry'urugo rw'intama ariko kandi aravuga ko ari gisuma. Rero uri muri Yesu ari mu nzira, kandi iyo nzira niyo kuri. Inzira Yesu niwe kuri. Kuri rero niwe avuga ngo njyewe ndi umuco w'isi, umurikira ntaho azogenda mu mwiza, ariko azogira umuco w'ubugingo. Amen. Rero Yesu ari we muco w'ubugingo, niwe avuga ko uwumukurikira ataho agenda mu mwiza. Kuko Yesu ari umuco w'isi, rero niwe ndagenda bereke iyi si Yesu avuga iyo ariyo. Mugabo nyiriko ndarekana umuco, kuko Pawulo yavuze ngo Imana imwe yavuze ngo umuco wake uvuye mu mwiza. Amen. Niko ndabatandukaniza rero mu itanguriro, igihe Imana yavuga ngo umuco wake wakira iyi si turiko ibigaragara, ya kosimosi ariyo rateri. Rero iyi si rateri ariyo kosimosi, Imana yiremeye izuba. Iri zuba ryaka niyo rirasira iyi rateri, iyi si kosimosi. Iyi si niyo irasigwa n'umuco witwa izuba. Hama tugomba kubona rero iri zuba, itandukaniro ry'izuba ry'umuco w'isi ariwo zuba, n'itandukaniro ry'umuco w'isi ariyo mitima. Yesu akaba umuco w'isi y'Imana yitwa imitima. Aravuga hano ngo Imana imwe yavuze ngo umuco wake uvuye mu mwiza, agakwabu niyo yakiye mu mitima yacu, agakwabu. Yesu Kristo rero Imana yavuze ngo umuco wake uvuye mu mwiza, iyi Mana niyo yakiye mu mitima yacu. Ya Mana ihindutse umuco wakira imitima yacu. Imana imwe yavuze ngo umuco wake uvuye mu mwiza, niyo yakiye mu mitima yacu. Iyi Mana ni umuco, Yesu ni umuco, Uhoraho ni umuco, Imana ni umuco, Yesu niwe muco. Bisigura ngo Yesu n'Uhoraho, Imana yabaye umuco. Nk'uko yabaye umuco urasira iyi rateri ariyo kosimosi, yahindutse umuco urasira isi y'imitima. Iyi Mana yarasiye umuco, yavuze ngo umuco wake niwe yabaye umuco urasira imitima yacu, yerekana ubwiza bwayo. Kwerekana umuco niwo kumenya ubwiza bw'Imana. Uyu muco rero warasiwe imitima, cyangwa urasigwa imitima n'ubumenyi. Ubumenyi rero ni ubwiza bw'Imana. Ubwiza bw'Imana niwo kumenya ubwiza bw'Imana. Ubwiza bw'Imana buri mu nyonga ha Yesu Kristo. Amen. Rero ubwiza bw'Imana buri mu nyonga ha Yesu Kristo bisigura ngo inyonga z'Imana ni Yesu Kristo. Izi nyonga arizo Yesu Kristo niwe bumenyi. Yesu rero ni inyonga, kandi inyonga ziri muri Yesu Kristo. Izi nyonga zibura amaso y'Imana. Rero ubwiza bw'Imana buri mu nyonga ha Yesu Kristo. Ubwiza bw'Imana buri mu maso ya Yesu Kristo. Amen. Rero Imana ni umuco, kandi mu muco nta mwiza na mukeyi waho. Yesu yavuze ngo njyewe ndi umuco w'isi, umurikira ntawe azogenda hehe mu mwiza. Uri muri Yesu nta mwiza na mukeyi umurimwo. Uri muri Yesu ari mu muco. Uri muri Yesu agendera muri Yesu Kristo. Iyo umuntu avuze ngo ari muri Yesu Kristo, aba avuze ngo yavuye mu mwiza. Iyo umuntu ari muri Yesu Kristo, aba avuze ngo yinjiye mu kugororoka n'umugororotsi. Iyo umuntu avuze ngo ari mu cyaha, aba ari mu kibi, ni umunyakibi. Abakozi rero biyise abakozi b'Imana bagakora icyaha, bagendera mu mwiza. Iri jambo nzo ribategurira riri muri Matayo 7,
Yesu abarira abo yagize intama ati mwirinde abaza kuri mwebwe bambaye nk'intama ariko imbere ari amabingira y'inkazi ati muzabanyura ku byo bama. Rero uwigira umukozi wa Yesu Kristo akava akora ikibi, uyo ni uwo kwirindwa, ni ibingira y'inkazi yigira intama. Rero iyi bingira yigira umukristo ni antikristo, yiyita umukristo, yiyita umukozi wa Kristo. Uyu rero niwe atukesha izina rya Kristo. Uyu rero niwe mukozi wa Satani yigira umukozi wa Kristo. Uyu rero yigira intumwa y'Imana akavuga ko ari umunyabyaha. Mu bisanzwe nta munyabyaha abaho aba umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana n'umugororosi, umunyabyaha n'umukozi wa Satani. Yesu yarabivuze mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana mu gice cya 8 umurongo waho wa 44. Yesu abarira abiyita abakozi b'Imana arabwira ngo mwebwe muri abaso wamugwanitse, kuko iki muvuga ibyo mwumvise kuri nde? Kuri so. Uwo muvuga ngo Satani ni umunyabyaha. Abakozi ba Satani baturi kuba bya Satani byo byaha. Yesu akavuga ati mwebwe muri abaso wamugwanizi, kuko muvuga ibyo mwumvise kuri nde? Kuri so. Inde? Umugwanizi. Ngo uwo ntiyahagaze mu kuri, kuko atakuri kuri muri we. Yesu yavuze ngo niwe kuri, niwe nzira akaba ukuri. Rero Satani yahagaze mu kuri kuko atakuri kuri muri we. Bisobanura ngo Satani yahagaze muri Yesu Kristo kuko ata Yesu ari muri Shetani. Rero utari muri Yesu ari muri Shetani. Rero uri muri Shetani ntari muri Yesu. Nukuvuga ngo utari muri Yesu ntari muri utari muri Yesu ari muri Shetani. Utari muri Yesu ari muri Shetani, uwo rero ntari muri Yesu Kristo. Kubera Yesu niwe kuri. Muri Yesu nta Shetani ariyo. Muri Yesu nta Shetani ariyo, kandi muri Shetani ntayo. Rero abatari mu kuri n'abatari muri Yesu Kristo, kandi muri Yesu Kristo nta Shetani ariyo. Ngo iyo muvuga ibinyoma muvuga ibyiwe, kuko muri aba wa munyabinyoma cyangwa muri abase w'ibinyoma. Aha ni mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana mu gice cya Yohani w'ikireme chapitre verset 44. Rero ni ukuvuga yuko turabyo muri referansi y'iri jambo turisanga mu cyete cya mbere cyanditswe na Yohana mu gice cya 3:8. Haravuga ngo ariko turazi yuko umuntu wese akora icyaha ari umwana wa mugwanizi, kuko yari ubwa mbere na mbere uwo mugwanizi yamye akora ibyaha. Rero ukora icyaha ni umwana wande w'umugwanizi. Kubera iki? Uwo mugwanizi yamye akora ibyaha. Ni ukuvuga ngo ibyaha ni nubwo by'umugwanizi. Rero ukora icyaha ni umwana wande w'umugwanizi. Kubera iki? Ni umwana, kubera ko muri we nta Yesu ari muri we. Ni ukuvuga hariho agakwabo. Ariko icyo ni igice cya mbere. Cya kabiri avuga ngo ariko icyatumye umwana w'Imana yishurwa ngiki ntugira ngo asanzagure cyangwa asangangure ibikorwa by'umugwanizi. Ibikorwa by'umugwanizi rero nabyo rero ni iki? Ni ibyaha. Rero iyo umuntu aguma avuga ibikorwa ngo ni ibyaha, uyu rero ni umukozi w'umugwanizi, kubera aguma yamamaza ibikorwa by'umugwanizi. Ariko icyatumye umwana w'Imana yishurwa ari we Yesu Kristo ntugira ngo asangangure ibikorwa by'umugwanizi. Rero abatizera Yesu Kristo baguma bamamaza ibikorwa by'umugwanizi. Kubera iki? Kubera iki? Aba bafise icyaha cyo kutizera Yesu Kristo yasanganguye ibikorwa by'umugwanizi. Kubera ko igihe Yesu Kristo yasangangura ibikorwa by'umugwanizi ku musaraba i Golgotha, n'igihe yikoreye ibyaha byacu mu mubiri wiwe, agakubitwa inkoni z'insinga zariko insinga, abaje mu kubita abasirikare bakweza insinga zaje zitanamura inyama mu bitugu, bamwambika urugori rw'amahwa mu mutwe,
bamucumita imisumari mu biganza no mu birenge no mu rubavu. Amaraso yavuye mu mubiri wiwe ashungukira ku giti cyari gishinze ku musozi witwa Gologota. Amaraso ashika ku isi, maze isi iranyiganyira kubera ko icyaha cyari kiboshe isi cyaciye kidohoka, maze Yesu Kristo arasemera ati birarangiye. Rero iyi si Yesu yabambwe ko ni ukuvuga ngo imibiri yacu twebwe abantu ikomoka muri irateri, iyi si y'ibifadika ya cosmos, ya si iriko imisozi. Iyi si Yesu yibambwe ko, iyi si irimwo ujya musozi wa Gologota uri mu misozi igize imisozi iri ku isi yose. Rero imibiri yacu yakomotse hehe? Muri irateri, iyi si ariyo cosmos iri mu byigwa bya teology cyangwa isi bifadika. Rero iyi si Yesu Kristo yibambwe ko abambe kugitwa umushita cyari gishinzwe ku musozi wa Gologota. Amaraso yavuye mu birenge bya Yesu Kristo no mu biganza no mu rubavu no mu mutwe ashungurukira ku giti Yesu yarabambwe ko, maze amaraso ashika ku isi, isi iranyiganyiga, icyaha cyari kiboshe isi kiradohoka, maze Yesu arasemera ati birarangiye. Tubisanga mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwasomwe mu gitabo cya 19:30. Yesu arasemera ati birarangiye. Rero abakozi ba Satani aribo batizera Yesu Kristo bama bavuga ibikorwa by'umugwanizi. Ibikorwa by'umugwanizi rero ni ibikorwa by'icyaha. Icyaha bafise ni ukutizera Yesu Kristo yabambwe yikoreye ibyaha byabo mu mubiri wiwe, kuko Yesu Imana yamushize ku ibyaha byabo, arabigendera imyaka 3, maze arabirihira ingero y'icyaha ariko rupfu, apfira bari mu isi bose. Igihe amaraso y'uwashika ku isi, isi ikanyiganyiga, igasatagurika imisozi, igasatagurika imigaga, kubera ko icyaha cyari kiboshe isi y'imibiri cyari kidohose, kuko yasema ati birarangiye. Rero abakozi b'umugwanizi rero n'abatizera Yesu Kristo banga kwizera igikombe cy'amaraso y'isezerano ry'iwe yabogeje ibyaha byabo n'ibicumuro byabo. Kuko Yesu asemerera byasigura igihe yatanguza ingaburo yera akavuga ngo iki ni igikombe cy'amaraso y'isezerano abakiza ibicumuro. Aba ntibizera ko amaraso y'isezerano rya Yesu Kristo yabakijije ibicumuro n'ibyaha byabo. Aba rero n'abatizera umukate, kuko atanguza ingaburo yera avuze ngo iki n'umubiri wanje utanga ibyaha bya benshi. Uwutizera Yesu Kristo rero adondagura ibikorwa by'umubiri wiwe, uwo niwe afite icyaha cyo kutizera. Dukomeze ijambo ndangirije ko biri mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwasomwe mu gice cya 3 umurongo wa 19-20. Indanzi y'amajyambere ngo Nikodemu yari mwisho w'ibyageze. Rero Yesu Kristo akamwigisha ubuntu, aravuga ngo uku niko gutsindwa. Aya n'amajambo ya Yesu reka amarira Nikodemu ati uku niko gutsindwa, kuko umuco waje mu isi, ariko abantu bagakunda umwiza kuruta umuco, kuko ibikorwa byabo ari bibi. Yesu yavuze ibijyanye no gutsindwa kw'abari mu isi. Bisobanura ngo urubanza rwaramaze gusomwa. Yesu yarasomye urubanza rwo gutsindwa, aravuga ngo uko niko gutsindwa. Kubera iki? Kuko umuco waje mu isi. Twabonye umuco hari Yesu, Yohana 8:12. Yesu aravuga ngo jyewe ndi umuco w'isi, umurikira naho azogenda mu mwiza. Bisigura ngo uwari Imana nta dere ufitiye abantu biwe, kuko uwari Imana yabahaye umuco witwa Yesu Kristo, kugira ngo umuntu wese ari mu mwiza ave mu mwiza yinjire muri Yesu Kristo, kugira ngo nasubire kugendera mu mwiza. Kuko Yesu avuga ngo jyewe ndi umuco w'isi, umurikira wese ntazogenda mu mwiza ariko azogira umuco w'ubugingo. Rero utari muri Yesu wese agendera mu mwiza. Turabona uwo mwiza uwo ari wo. Yesu aravuga ngo ukuri ko gutsindwa, kuko umuco waje mu isi.
ariko abantu bagakunda umwiza. Gasubiramo, uko niko gutsindwa, kuko umuco waje mu isi, ariko abantu bagakunda umwiza kuruta umuco, kuko ibikorwa byabo ari bibi. Rero abakunda umwiza ni wabo n'ibikorwa byabo bibi. Musanzwe umuco w'Imana ni Yesu Kristo. Yesu yaje gukorera abantu abakiza ibyaha. Kubera iki? Abantu bari barananiwe gukurikiza ibyagezwe n'Uhoraho. Yesu Kristo aza gukiza abananiwe gukurikiza ibyagezwe. Rero Yesu yahamagaye ati, yemwe abananiwe mwese n'abaremerewe, nimuze kuri jyewe ndabaruhura. Yesu Kristo bwari ubuhukiro bw'Imana. Yarehaye abantu ngo bahungire muri Yesu Kristo. Uwo guhunga ni ukwihana. Bahungire muri Yesu Kristo, baruhukire muri Yesu Kristo, maze abakize umwiza wabo ariho bikorwa byabo bibi. Ariko baze kwizera Yesu Kristo ari we muco w'imitima yabo, kugira ngo ibikorwa byabo bihanirwe muri we. Ni ukuvuga yuko Yesu yaraje kuringa ingero y'icyaha, kugira ngo abe aringe icyo ari rwo rupfu, maze abantu bari gucungurwa, ari guharirwa ibyaha byabo, bacunguriwe muri Yesu Kristo. Rero abanze kwizera Yesu Kristo baratsinzwe. Yesu aravuga ngo uko niko gutsindwa, kuko umuco waje mu isi, ariko abantu bagakunda umwiza kuruta umuco, kuko ibikorwa byabo ari bibi. Rero abanse Yesu Kristo bakunze ibikorwa byabo ari byo bibi. Abanse Yesu Kristo bahera mu gitondo rikarinda rirenga batura ibikorwa byabo bibi. Banse kwizera umucunguzi w'ubugingo bwabo, yikoreye ibyaha byabo umubiri wiwe, abama ku giti, arasina Golgota ati birarangiye. Abanse kwizera Yesu Kristo umuco w'imitima yabo batsinzwe bazira kwizera umwiza wabo ari ibikorwa byabo bibi. Murongo wa 20 ari 20 ko aravuga ngo ubu ni Yesu Kristo abarira Nikodemu, kuko ukora ibibi wese yanka umuco, kandi ntaza ku muco kugira ngo ibikorwa byiwe ntibihanwe. Ukora ibibi wese yanka umuco. Umuntu akora ibibi wese yanka umuco, ikibi afise kwanga umuco. Kwanga umuco ni kwanga Yesu Kristo, kuko ukora ibibi wese yanka umuco, kandi ngo kuko ukora ibibi wese yanka umuco kugira ngo ibikorwa byiwe ntibihanwe. Ni ukuvuga ngo uwanga kuza kuri Yesu Kristo yanse kwizera gucungurwa, bisigura ngo guharirwa ibyaha byiwe kisha ku wundi munsi. Uwanga umuco yanse kuza kuri Yesu Kristo n'umuco wiwe kugira ngo ibikorwa byiwe ntibihanwe. Yase Yesu Kristo ngo ntamuhanirirwe ibyaha byiwe. Murakoze. Imana ibagire neza. Emmanuel, Imana yacu, Imana yanje ibagenderere, ibarasire umuco wayo mu mitima yanyu, niwo kumenya ubwiza bw'Imana buri mu nyonga ha Yesu Kristo. Imana ibagire neza, ibane namwe, ibishurire, baye guhaguruka mukayangane, kuko umuco wanyu ari wo Yesu Kristo ubarasiye. Murakoze. Yesu ashimwe cyane. Amen. Amen, amen. Imana iguhe umugisha cyane. Urakoze Desire. Nagira ngo ubwire n'abantu bose badukurikiye, nimba by'ukuri ufise ikibazo cy'ico cyose, urashobora kubaza ari ku butumwa bwiza Desire amaze kudushikiriza, biremewe. Urashobora kubaza, canke ufise ikindi kibazo cyarico cyose urashobora kukibaza. Rero ndagusabe usangize abandi linki, postinge kuri stati yawe, naco bigutwaye, ndetse usangize n'abandi muri groupe usanzwe urimo canke murongoye. Yesu nashimwe, kugira ngo ubutumwa bwiza ubandanye
kugera kure. Ijambo ry'Imana riravuga neza ngo abantu banje bishwe no kutagira ubwenge canke no kutamenya. Rero ntuzomenya utasomye canke utize, ntuzogira ubwenge utumvirije canke ubane n'abanyabwenge. Yesu nashimwe. Rero ntuhagarare ku bwenge bw'iwawe canke gutahura kw'iwawe ufise uvuge ngo ivyo ufise birakwiye. Oya, tukiri muri iyi si turacyakeneye ijambo ry'Imana kandi turacyakeneye gukura. Rero nta handi dukurira atari gusoma ijambo ry'Imana. Nk'uko turya ivyo kurya kugira ngo imibiri yacu ikure, n'ubundi niko dukeneye ijambo ry'Imana kugira ngo rikuze umuntu wacu w'imbere. Desire, Imana iguhe umugisha. Kumbure tuzobana mu kindi kiganiro gikurikira. Imana niyadushoboza. Mana, tuguhaye icubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Tugushimiye kubwo ijambo ryawe. Turasenga kugira ngo urivomerere mu mitima y'abantu kandi ryame ivyamwa. Mpwemu Yera, turakwinginze kugira ngo uganirize imitima ya benshi. Uwatahuye umutahuze rwose, n'uwutatahuye umutahuze. Mana, dusabiye umugisha na Desire kugira ngo ubandanye kumuvomerera no kumugenderera mu izina rya Yesu Kristo. Dusavye Imana twizeye. Amen.